بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أرشما مجلس لكن اندميو سور درس دوني كتاب الأخضرية لن مقدما زنكرية كود لاري kwabara sallallahu alaihi wasallam ya hijiranzu maka kwalzo madina rawaltana ku sadun yardiyon fidiyon lokodiyon kantau kantulur mi kaunzu men lokodiyon miladiya ya tambo nabi isa ku sadu indin findin loko yakan kantau kan indimi ku kaunzu o suru 545 in masjidu ali ibn abi talib in darasin da daga kriya na karaya ala kaman da majalis jaro bara da su kuro ala kaman da an dia ikhlas kan razuzu suro tarjama da imam akhdari karatiyen karaye tarjaman zikranye dishi wafatuhu rikrayen ya dae kudu muallafatuhu arin ya cinyan na'am muallafatuhu ari kitawado ni imam akhdari labsina ilanzu kitawanzu dungu amma samar turi na dan biya misallo borosalak de matnul akhdari matan doni imam akhdari ya shima kitab doni kama fiqhu ya shima karanyen ne da warte na mare kitab shima da kanin me da al-jawharul maknun fi thalathati al-funun gai sadfi kate durasa kana sadfi hada typing error kara al-jawharul maknun fi thalathati al-funun fi ilm al-balagha kala ilmu doni balagha ila insha rono min bahri rajz بحر رجزلا من أبحر الأرجاز بحر يسهل أرينا بحر زاده رجز بلزانا رشيدون قوادا أري علم دوني أوي خليل الفراهيدية أوي علم دوني عروضي هذا بيتنز ير إندين فلارين لوكو تشلون يورما كتاب دوني روزنا عندي كتاب كرانيا عندي كتاب في قوة أما كلا بلاغين بلاغة علم البيان علم المعاني علم البديع سياك يا كلا أرن كتاب روض كتاب رمانوز مواتر روانو لا أدم ينيرو فانزين ني معلوم ده أشباري من قوم رادنا ما لكن يا كمل شرح الجوهر المكنون له كتاب زدوني روزنا شرح زنا والتأوانزو كمان صاحب الجيب أدرى بما فيه ni kama kare kanam da sauri wani min wadana ni mai non as-siraj fi al-hay'a bahar tawil lahu dun al-buhur fada'ilu bahar tawil rono mawdu'uhu ilm al-falak kala ilm dani falak نظمه هو ابن 19 سنة 19 سنة عليها سانز من لوكو لارين سا كتاب دورو زناره mana rufa nama sanzu meula ari kitab duro wono hanya idim mana hantana mare yo ilmul falak sanare falak de kuro wallo no ilmu bokon ya gullumin shima astronomy sande yo sandi borotude kawo isa biya daula doni andalus saru namtu baro waljinde kuro spending botinare malam madoni adinere nasha boko idan sandi maro sadin kurman darasa shi ma da faton man a wanda gulzain gidi kuma ni na mu ala da rigul min naka malam nafciya ilmu astronomy gulzain malam nafciya chemistry gulzain kala dun roye sadin ana hantana mare daji tunda ilmul falak sanada da ne go misallo soro sandi boro tu weladan biya malam ma yakke de ruyonda sandi do ni kala boko idan ro sanare kama kam chemistry sirna kormiya chemistry sanna father of chemistry kormiya su malam adin ne gi bojin su nasara lai bojin
Antoine sun zurma aja palango Antoine da Lavoisieier sun zuru shade shi tambon zuru miladiyai yar tulurin findin tilonna batun zuri yar uskun miyan lukawun afon adishin musulmi kai shi na sarai ma da 1743 to 1794 tambon za batun za zama yau 1743 to 1794 da alaman na kusa yar yakan na wula ne ya kudu 2023 ya amma shi adin ne ma da sun zu Jabir ibn Hayyan, father of chemistry, the real father of chemistry. Shi yar tulurin findin tilon na katambo yar uskun men luko na bano yori yar tulurra dun yar tulurin na difference roma sa duma beya kala kama am chemistry sarin ma sublimation, crystallization, distillation, oxidation a wajiri ada samma malam ada kaladan arabin ros dana bal sha malam kaman zafalla sai ma kaburi doni kama kuwe fairatimin kaburi kama spray fitimin ada gidi shi ma da sai ma sha sade sai ma sha ilmun za chemistry ran fairata kaburi ri chodo ana wantana mare ada fal dai kama ni sha da fanamiya the real father of chemistry ni norma amma chemistry sarin ma sura textbook chemistry da man rowata shi na sarai ma da shi ma father of chemistry adaya dai Abu Ali Al-Hasan ibn Haytham be kamar camera kama shilan waya min tirin da ana mare shi ma camera da inventing su do yo jirin inventing ci do suron jim zain nafsuna do ciwal nono ya kamla ciwal no zai are sun zira fa nan ai gulzan zai ya sha nan mu madina ka usuma na suri tilbe ma anur wasiyar miya nafsuna da ciro ya nurdu wasu zubsuna kurun nasilmin nan nurdu wasu na nadan anur meji a wani da turin da na an da ya brains cracking su da camera da kamar video kurere na doni gaga ana cinema video sorin da nadan kwanu ce ni ya kwanu ce ne ya video da ruwa sain yo ade shi ade yoro inventing chulo da ade ngawon isa ikhtira sadu kun barin in isa har ko aka yadro wallo no ila ri camera ko fa ratan da ma gari kam doni nafsu sha ilmun zun ku kun zuna da sur malama musulmai da man kara a wambejiya physics in optics beya am done physics sannan man no dana optics de da father of optics de shiba ana fantana mare daji al-khawarizmi are algorithm beya algorithm da bama waya mar wayar waljin ba computer waljin ba ipad to waljin ba yo kam al-khawarizmi are soro malam makar muslim melan kara shima algorithm mai ilmu da shima kukunuzu shima nafsu brains cracking su da ilmu algorithm ya da kuro wallo ma shi da baro wallo ma an waya saradin marma wayan dan marono zai ba mana wantana mare yo am ai dirin zakka dan beji suro malam madoni muslim maidan yori futu doni kirinza cidajin da mana wantana mare daji hawar jiri ai tarihi mun gawar na men no me rama ma go kitawa arkrane role of Muslims in growth of science and technology, the contribution of Islamic scholars to the scientific enterprise, the biography Muslim scholars and science. Sayadu rumiyama hawar jiri arikara sororun fandimin da isa ni ilmu bako irikara ne min yayi awadu rumiya bular yawar wallan ba rumiya wa da chairman ka andoro nonma da ilmu boko ya adin ya ayoyo sai ya su chairman boroman killata ana wantana mare da adde su kunyi muslimu wallan ya wa da tamaroman adin min ta dan baro walzi tarihi min wa da ta dan baro walzi da kuro hawar jiri arfa ne ashe in yi hora ma karana min mujin baya yawwa
daji sura kitawan zelan ad-durratul bayda fi ahsanil fununi wal ashiya ade be da kitawa kama kan ara kami urjuzatun fi nuzukati wal hisab ade shad typing ne erolan kara shi da surodin ba dai waduna hadhihi kutubun kitawan zugare be je masadiru tarjamatihi adan yufo radoni lenum matarjaman zuru kuzukuro karatira amiya wa kitawa da ruwa الأعلام للزركلي مال مرسنز خير الدين ابن محمود هجراي دون يرياكن ميونا كتنبو دون يرياكن فرار أراكن نبانو شما كتاو الأعلام مدروز كرو تاريخ الأدب الجزائري محمد الطمار تاريخ الجزائر الثقافي لأبو القاسم سعد الله كرو تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمن الجيلاني تعريف الخلف برجال السلف أدي تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي شجرة النور الزكية محمد بن خلوفة دائرة المعارف الإسلامية مصادر والتمية تاريخ دوني الإمام الأخضري كذب قرآن دمين داجي هوندي مسألة دفوير شما مذهبه ومعنى المذهب والمالكية شي إمام أخضري دا أيو مذهب نزو كما سنزو فانينا tambon zufan yana kutu ilmu mazina ya fanye yana batun zai fanye yana kurukita walib suna ya fanye yana kurman shi boko ma ya adin ma ya fanye yana madhhabuhu wa ma'na al-madhhabi wal maliki ayo mazhab zai fanye ayo ma'ana al-madhhab ne kuru ayo al-malikiyya da madhhabu al-malikiyya madhhabuhu al-malikiyya gaide madhhabuhu al-malikiyya مذهب زد مالكية دجكلا المذهب بين قال الدكتور محمود عبد الرحمن في كتابه معجم المصطلحات سوى كتاب أرين مالم أرين المذهب دقول لما لغة محل الذهاب وزمانه كريدوني ناليتيا كروز زماننا نورما نايرونزو زمان نيرونزو ظرف الزمان نبي ظرف المكان نبي يوم مصدر ميمي لشا ظرف المكان ظرف الزمان رشا فيرة أرمر وهو مصدر ميمي شاد مصدر دوني ميمي مصدر ميمي نقول لما سمع يسمع سمعا المصدر زيها داي مسمع نقول لما با ميم شروك لما داي مصدر ميمي نقول لما أنا أنت أنا مري وهو مصدر ميمي مذهب ده مصدر دوني ميمي ده ذهب يذهب ذهابا فعالا يكلو يو وثلاثيه من باب نجح ندن باب فعل كي من باب نجح ده نجاحنيا ده ذهب ذهابا ده فيكون الميمي منه مازجا للمكان والزمان ده مصدر زميمي ده زماننا نا اندي سوسرودن zarfu don wani mai boko mama preposition don wani boko na yin shi ma zarfu do preposition da position da nayi bai zaman ne bai ya kama qala ibn malik sura lamiyatul af'al zain min dhi thalathati la yaf'il la hu'ti bi maf'alin li masdarin wa ma fihi qad umila da fi'l thulathi wal jaa wato shi la yaf'il suna da mudarilan maksurul ayn wa wallo ma مفتوح العين مضموم العين المصدر ميمي زاد مفعل بفتح العين ده زمان مكان صار ايشن ده هذا مذهب ده صار زان كره ارما من ذي الثلاثه لا يفعل له ائتي بمفعل دد 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 رمار لا يفعل له ائتي بمفعل لمصدر وما فيه قد عمل انا انت انا مره هذا صار هورارو والاعتقاد هذا الله لما أنا سينا يرجوزه كونه والاعتقاد عقيدة أوضني كم كركرجين نيرو مذهب بولزن هذا مر إمام ابن تيمية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي هنا مذهب ناري مذهب مالكية يسرى مع عقيدة والطريقة زول المتسع فرق يرو مذهب بولزن ثم استعمل فيما يصار إليه من الأحكام هو من أودوني كم مشروع لزين ديرو دا مذهب دا إصلاح زن فيرتن ولنو أنا أنت أنا ماري وتو معجم المصطلحات هذا كتاب دوني jadi kama kalima la na fuqaha ya sun rumiya
shat aima nan zanna kaman zo sai non miya rama ma kitawa shi da dictionary a da shi wal tumiya da sarad ni am misal fuqaha da mazhabul zai ay sara da yiro kuljin shi wannan wancan mare dai al malikiyya ayo al malikiyya da wal malikiyyatu nisbatun ila tariqati malik fi al istinbat wal futya مالكية نسبة إلى طريقة مالك الزوال دوني إمام مالك رنجلارت في الاستنباط نشد اللوران حديثا هو منزون غوتا والفتيا فتاوى كنجوا فتو زوال زيند أدرو دا المالكية رغلت وله شمام مالك أصول قريابجي ينحو نحوها سيزور شمار الزين سفتاوى سيدنا أولونا شما كما فوجا كلانزن أيو أصول مالكية رفان يند ولكن مالكا أما إمام مالك لم يؤصلها استقلالا مصمم إمام مالك نفس أد مذهب نيوسو أد أصول مذهب نيوسو روزي إمام مالك إنما حصلها العلماء في تصرفاته مع النصوص بيما لما سيمشي كل السطلو في تصرفاته مع النصوص فتلورن حديثا هم وجن فتفتاوى چندن da jisan dai adadin zutsa tulo bi tariqati al-istiqra zawal doni karangu welan chaman awan bi tariqati al-istiqra zawal karangu wen aw asun min mambeji mana hantana mare wa qabla an nurid al-usula kawdani usul malikiyya turin doro alaina an namurra sari'an ala tarjamati malik da tarjama imam malik da gana kasarrataro da yuruyan dalilin zalitin da mazhab da malikiya ne min da wando imam malik korno to shi muhimmare huwa shaykhul islam ala laqab hujjatul umma imamu daril hijra har sama so afuno ya kirari shi ne shaykhul islam shaudoni kir muslimi hujjatul umma da mai hujjanza imamu daril hijra fato doni bara doni hijra sadu waltanai kaza da lanzu abu abdullah malik abu abdullah malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr al-himyari al-asbahi al-madani kun yanzu abu abdullah sun zudu malik tada anas she malik tada she abu amir she ibn amr al-himyari al-asbahi adjidin adda imam malik da arab wusul ya gullamin al-madani kurukan madina yau malamar fito rozan da al-madani fanami a garin zaman kam madina al-madini kam madina ga yi sabara da nafono al-madini gulzaya adda malamar hadisi ya da yarwa ya tam gana fantana mare a domin al-madini ibn al-madini beya hada ya da mutafa'ilun shi mana fantana mare ولد الإمام مالك سنة 93 إمام مالك دي هجرة فلار لكو يكنا كتنبو أدى خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دا قرن دوني برسالك يصرون من كتنبو عام موت أنس بن مالك سادوني أنس ابن مالك باوزنار كتنبو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم shida manzu fil madinatin nabawiyya bala madina in katambo abu anas ibn malik jiri khatib al-baghdadi sudana ide sur kitab al-muttafiq wal muftariq anas ibn malik dindiono anas ibn malik al-ansari bai anas ibn malik al-asbahi ta magana falda dai ni hura ma kitawajiri al-muttafiq wal muftariq ar kitawo sur mustalah hadisan fanni naftukal anzai شاد نيرو اي المتفق والمفترق ده malamai na mustalahul hadis nيرو gulzain ma nيرو gulzain nيرو example sadin amma kitawo ce da sako nيرو gulzain ba darasin zabariya su kitawo da ruwa ne mai yi hora ma shi ma darasin zo lenin manum karana min lenin kai yom ya karatin ba ma na da na mi dai ana hantana mare ha adde saka da yi hora ma lenin karanin galaro ana hantana mare عام موت أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة زنار إمام مالك كتنبو إذا مضى منا سيد قام سيد قول بما قال الكرام فعول إمام أنس بن مالك بانو إمام مالك كتنبو
في المدينة النبوية ولم يرحل إلى بلد آخر للطلب إمام مالك بلا يمر مدينة قلزي المماترون دامارو لزي يولي بلا من مالم أكيد ندرو لنمين غري كم كما بلا أن نفسنا كو ماجين مرادن زسام سو دين كور ما دونون زا كوزنا يرو سو دين ما أي بلا غدول لزيتين وبلا ورن غنو يا أيدا أنا منتنا مالي وعاصر الدولتين الأموية والعباسية دولة إندي أموية عباسية إندي سو هذا رزنا إمام مالك طلبه للعلم إمام مالك علم ما تنزل طلب الإمام مالك العلم على يد علماء المدينة إمام مالك مكودوني معنا فو مدوني بلا مدينة إن علم مانو ولازم عبد الرحمن بن هرمز مالم دوني عبد الرحمن بن هرمز أدا لازم دي مدة طويلة زمن كرورو كمان كان بوسم مالم دوني حوال زفاني من رنجو زفاني ميام مالم زالا زور لازم زالم بمثاله أحمد بن علي بن حجر العسقلاني سر مالم منزلا مالم دوني زورو زمن كرورو ركون زن دانا دندو العلامة العراقي عبد الرحيم بن الحسين الأثري أنا ما أنتنا مريه وأخذ عن نافع مولى ابن عمر نافع مولى ابن عمر كرا كامبيجي مولى رجل زي كرا دوني كامبيتنا كرسالين مولى رجل زي نشان كتن زن أولا بنا يوازنا نكارو مولى رجل زن أدي بيجي مولى ابن عمر وهو المشار إليه في ذكر أصح الأسانيد شما إشارة لند أصح الأسانيد من طريقة ألفية السيوطي هذا شما ندن السيوطي والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد وآخرون حكموا فاضطربوا لفوق 10 ضمنتها الكتب فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فأحمد شنده فمالك عن نافع هذا أصح الأسانيد يسر لن إمام نافع بيجي نافع المدني أرما أو ابن عساكر سورة تاريخ مدينة دمشق حورا رجوله هنا نافع هنا دخلت مع ابن عمر على عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وكلايا صار شيكارا شبا زنجما عبد الله بن عمر نا أويرو كشراو عبد الله بن جعفر فأعطاه 12,000 درهم 12,000 درهم درهم دومين دين شرو شنو معنا شايو درو شي ديو دوني سيدنا علي بن أبي طالب بيدي شي نافع دا يورو كو شنو يا da ya Abdullahi bin Umar sha lo doro wazu sha kan bejo au don shiro sunna ma duk jin zafan zana doro hawar da chano ana fantana mare Imam Malik de Nafi' de soro malam manzen kara wa akhadha an az-Zuhri na Imam Zuhri en karazana Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri Imam Zuhri de shi soro malam madoni hadisi ya fi koya malam makura kura soron kara kuruman Imam Zuhri da misal kura fa lashan sadin bece ni fura de na malam min karane min gaido ne ni malam misal go ta masan da shari ni malam da kara gullu min ma suro fura nan kara gullu mai madaman kamla nya ba ilmun isu kam zu ko zana awanan zan dana da na min baro mi ali ne nan zan karane dalilin zade Imam Zuhri da shi Malik ko kara gullu zana ya Imam Malik yana zan kara zana har maro la yamna anka al-kibru an ta'khudha an أصغر منك فهو قبل فاعلما إن كان منك بالفنون أعلما وللمسائل العظام أفهما فقد روى الأشياخ عن طلابهم كما روى الزهري عن مالكهم إمام الزهري أرمر ونمنارن نيفو رما وليروك ولنم كرر ونيا دبسي نفورا من يا علم دنبيا لنكراني رويديا زهري مالك وكرا ولزونا يا مالك لزنا والت الزهري ينكرازنا ديا da shi ilmu dallatu talibil ilmi ni hora ma ni ilmu danni awala gab kata barana min ma kama muko zoriyan kawan faso na doro mi ammo mi lama ba zorin mu wani min wa nya mi su ku zori don ni murada mi amani min ni fura ilmu majin da ngai sharu ro kura sharu biya shi ilmu majin da nan zambe ya arma murada so
da dai su kunyi furaya a ndan ne kara jire ya tafan dikin na dan ne kara ne kuruna wani in karangi ya bu are karuni min tude yanzu sor furaya la beji malam la kura bala ya shano zina ba kura zo sor manyu yoro gana nan ga yin ci chaman a wangaye nan ga yin chaman a wanzala mai nan ga yin kura a wangaye ni ajurumiya karatu na wani min dan yoro lokacin amma ni shi dai nan karane min buni min amma to lungun malaman bai nafsana sai har ka jiri shi ma da gagayi da ya yi min lene sai nafsana ma da nan zan karane amma shi a sai na share yan karajin shi da ya kamla min adama da shatan ne shi min shasa san da ya karajin ba nan wancan mare wa shaykhuhu fil fiqh rabi'ah ibn abi abdurrahman fiqh lain malam zukura da shi ma rabi'a ibn abi abdurrahman al-ma'ruf bi rabi'ati ar-ra'y al-shanwat وبعد أن نبغى نقاو علم سوند وصار إماما كزاد والزنان إمام دار الهجرة والزنان أثبت نفسه للتدريس والتصنيف دائما مالك نسكن ذات توجه كرا قلتوا رودي وارو جمع مالما لذي علم ماذا سوند علم رسوند نار توجسيا أبي سيدين أم دوني نفسنا كرا قلتان دجان يرو نفسا قلتان نما لم نمنا malam nan ba da yanya idimin da yanya nan mun amdanillah tarum ala yanyoro no amma sakana ma da yanya nan mun sai rokara gullu men kafara gultuwa rodewa adishi ma wadane malam masandana qala adh-dhahabi imam dhahabi wa muhammad ibn ahmad ibn uthman ibn qaymaz adh-dhahabi hijrai yartulurin yar arakan fitulurin yakan katambo yartulurin fili onuskunna ba imam dhahabi fi siyar sura siyar alamin nubala yanno وقد بلغ مالك إمام مالك جمزنا رحمه الله منزلة في العلم والفقه والجلالة والحفظ درجة لا نزنر علم فقه درجة حمبدا سمن لم يبلغها أحد من أهل زمانه من التابعين أمدن زمن دانا التابعين يرون أندما شيء بلانزدن هذا يرى علم لنر نزنا قال تلميذه الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي إمام شافعي هجرة ميان fiyo na katambo yar indin yau na bano imam shafi'i da sadu ne imam abu hanifa ba zana din imam shafi'i katambo ade falkura leona ya falkura dinaro kero nana wancan mare ya ba imam shafi'i din na abu hanifa na tukara diyo ide ro kara ade ya abu hanifa da imam malik da shin kam ganan zu ade ya abu hanifa malik شافعي دا يا أحمد أريا قال تلميذه الشافعي إذا ذكر العلماء سصم لما تتمروا ولنا فمالك النجم وإمام مالك قال ما نبتسله ويرد كراون درجة نزل وما أحد أمن علي من مالك بن أنس عندما كلا ينهر زلام بي سچي كازم مناتي سندنا إمام مالك كيباون هذا سورة تهذيب الكمال الحافظ المزي شما منا على صوته التزامه للسنة إمام مالك يفوت السنة وكرتنزا وتحريه الصحيح منها سورة السنة إن أعودن يكرشما كرزنا ما وبرانم قوتنزا يبين قال ابن حبان محمد ابن حبان ابن أحمد ابن حبان البستي إمام بستي شي إمام بستي ير يكن فيون لوكو ديونا كتنبو ير إندين فتو لنا كتنبو ير يكن فيون لوكو ديونا بانو في الثقات سورة كتاب زي أدن كتاب ذن جرح وتعديل كان مالك إمام مالك والجي أو كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة سورة بلا مدينة كم دوني برسلك سورة ما لما فقه إلان حديث أرك كرزنا حديث أرك كرزي واني ما حديث زمويو واني ما وندي حديث زمويو يقول زنا إمام مالك شما برسلك كونه أوا سابورو ده sa kwa bara sallam bayin chaman yin kwa bara sallam da ma hunu min mana gulja gom kwa bara sallam baro wal zinan isim mana gullimiya chaman zaman din am jire sallam mana am somoyin dai am fallandiya saware gawalan am fallandiya mbero don ya am la fa wannan ma mbero don sallallahu alaihi wasallam nana me na han zai han zana shi malamayin di da zama shi laro kasharawa ya kam na anab sana wani ngai wuro hawara da ci suna guljin malon shi da hun zan nazi malam shi da hun zan da tar nazi malam da shi wani no ma awno
non zai yono in sha mano ne mi kurman shi ma nyoro gulzo ne min kuma ho ne min shida ta mano ne min no yo mariya ono shiro da yare yaro zo ne da yamma da madar ism hadis karane mi sammula na rijalakum sana ndan fa am sanad dukure wantana mare har maro abdullahi ibn al-mubarak al-isnadu min ad-din yono sanad du sura adin nen kara mana wantana mare wa a'rada amman laysa bi thiqatin fil hadith am doni hadithin sandin bursatir da hadisan za subsufiyono walam yakun yarwi illa ma sah hadis kirzina ga yare waya jin ba wala yuhaddithu illa an fiqa kurna kam bursata yin ga hadisi su moyin ba ma'al fiqh bid-din allo kulli ne imam malik fiqh adinin nutunza wal fadl daraja wan nusuki bil kafi shar wan nusuki kurman ibada jawa hawar sadin imam malik kura wal beji isu fajar karanga isu cin imam malik yan nabcin sai imam malik ba dina kwaltun zama karan zana ba kan kura zana isa cin nan zan nabciya sai na fajar mashidir rasuliyya kawo mashidir lajin da mas'ala fallan dia sai na saurin shurba yancin ada da ya fallo kira ya kanin me shago no cin imam malik in garatu nafsana sai na jajin rifuto sai na da raya zana da sai ta nafsana malam jajin dole sai na tulo ya ilecin ni sha kwalzu ko no ko ne ya da fato din cirdeji cirama choro ya hashalan le zan yabi yono let kam kanum da wago ba sai na suluna da yono choro ba suluna a sai na ruku san zan da wannan mi kanum bolon zu la shayin da hoja sarjin nan choro tawazana ya san bolon zu la shayin hojar sarjin wanda da yalan namsa ne min yi wanda da ma wadona ma ko zana dimi ko so ana ci da yaro lam len nimi ci kalan zaman malik makam kurazu san zai le zu do ci do awa lokacin bai jinan ngiri kama yan yoro cha lokacin an bai na ami anya mai norma awa yar hun tajimi digiya aw gare da wurka jin zafa yin ba norma atta mai ala ya sadim kalamu isha de da tajimi gona miya adan ya sandana dalin zudin kam qur'ani min no son tam tam nam ayyeso kulutin kanam ya kam gade le cha ka fajin doro ni ya kamar han ne da ya saji da kero ya aw jiri ya kama karunu mace kuma her gantama ala kaman da ndiro wasu وقال الإمام أحمد إمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني هجرة ير إندين فيديون تلونا كتمبو عفوا ميان فرق لكو ديونا كتمبو ير إندين فيديون تلونا بعنا إمام أحمد كما في السير للذهبي ذهبي يسر السير دين هورش رسولنا إمام أحمد تشونا مالك إمام مالك ده أثبت في كل شيء أبيسون شمبرساتاون وإذا رأيت الرجل يبغض مالكا كم ترميا إمام مالك أدو وزنه شازر جنفان ميا فعلم أنه مبتدع نوني كم مدي بديا مديا أدو نقول زو إمام أحمد شما منا نقول زو نجي وينبغي هنا نارا أن ديازو مرسندنا أن ننبه إتفاتر على بعض من العبادات إبادة إله التي تخلى عنها بعض الناس أو شيء إبادة دميا مقوافا دمين أما أملا شاسر زاك ولدا باسم المالكية سوداني شي مالكي كم مالكي قم بيا حديث قرن ما سيدنا حديث صورنا ده يقول له نشي كالتخلي عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة على ما نسال من ما قبض يوارد قبض يدمين ووضع يدمين هذا مع أن مالكا ذكره في الموطأ صور موطأ من إمام مالك نورمان يمالكي يا ما كتاب نمبر سلكر كتابي موطأ مدونة دم كله مدونة دم غاو مالكين يا كيف غاو موطئين الإنس مدونة ده عبد الرحمن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم دي إمام مالك فورانز شيء هورز أجبهم بيجي شيء عبد الرحمن ابن القاسم ده na imam maliki rosa kararo lejindin kamun yallanzu surah doni shakolzu ilmu matro leono na imam maliki marina leono leono shina karayan isi inga doni kamu da cambo tara da wura ano har rosa ciro kullum yi ba yi dan cha na kararo leono marina rosa kawfal kai wule yin su ciwono da leono marina ro leono ya abdurrahman ibn al-qasim sura na darasa na sanar ayyuka shuru abdurrahman na ngo kamla islam nyi di sab jiri do hollon ara shuru kizu chulo ya
taranzu su shiro bayan ciro dai kaman za hogin sa suru cece sar dai ba walsin ya non daro no pane de ndaro le nyeno rama are nan mi karane ada andi arma nan dio wani male ne wannan shiro ye shi futu abdurrahman da karajin da misalo kamar da na ran muqaddiman da yare karanye kamla karanye da ana ya ni kara da bara zan nan darasa gari ro kullatan abba kira ya kam gari kara ro kina su kulju karano kam gari da ano kam gari karano wal kulju karano imam malik da na kai cin ne balan mun kara gudu ne wannan shiro sha dole ni sha garabe tin chorosh dai abdurrahman ibn al-qasim cizu bilan zuro wallatin ya kama malikiyan suhnun fanimiya suhnun du fura maliki akwana fura ibn al-qasim ne ibn al-qasim shi le zana malikin karazana suhnun ko zana bula wannan ne karane da bawo amma sana abdurrahman karajin man imam malik ronza saran harshi abdurrahman da mas'ala la shurut turunti ya wasiqa rojin risala rozu zuzi imam malik ko mas'ala da shin fafariya shiru zuzi ya suhnun ne gozu suriya kai rodi ridi ruwa imam malik mu kon zun rono nam tala da ya abi wana ngana jinno taman kan da gul zana kawo da sai awam ade sai awam ilmu ba karanin baya afon kawo ba karatin ba kana hantana mare yo mana da ya sha su mu da wana sha su daji ibn al-qasim me aworo ato koro jawo wado ne kati shay imam malik yan dana da shi magidi mudawwana ido mudawwana do koro jawo wa kati imam malik kati abdurrahman ibn al-qasim mai dai al-mudawwanatul kubra da suhnun ne shi suhnun ne shi abdurrahman ibn al-qasim masoriya shiru fatawacin da ya rishi mudawwana do yau da sha maliki sha awade muwatta da naso asalo da shi muwatta da shi ma root shi ma sos doni malikiya ido yadda yin malikiya rolo ma kitaw garin kamla malikiya sa aula gade gul zuna yayi nyura mai man malikiyan go gul zuna gul zai aidi min ala al-ayn wal ra's da tabar mu'min yo imam malik ma babu wad'i al-yadayn ihdahuma ala al-ukhra babu doni musko indi fanza falle klaro ganatu fi salati sura salan babu dam ganatu doni klarin bayan maciro yo shahada misalo kama kam doni motonzu kullum motonzu be motonzu kawndi aka suke tuljin ba gariya tilowa gare ne amma na marar zaro zawaya lezan lalle zaiwa lezan shay'ad gare da gullumin ma da ya kamsa da jin doni qabdu stan astan ba gare ne mana hantana wato qabdu tamin dan hadisin fangam nabi sallu sarino kama ra'aytumuni usalli futu sarino ruwa ide ro sarino da nabi da sarjin ma sur'a wado ne sidin nan kara muskon zu fallu goja kala falle da rogana zai sa harjin ma dan jin zuro gana zai har hadis ta wata sana hadis to da umuman ne yiro a wasu sirna so da gul zana ni kama sharifa nam dimiya kam doni sunna gayi su sirri da nya da mu kwando tilwa gade bana hantana mare sharu suru sunna kara amma kam la shiru sharu gullami a kitabun zalalai zikra zanan bai kitabu shi marin sayin da hadisi har surna da su tu shi ni maliki ya su kan ga rugullum ya imam malik da kitabun zikra marin gwar ma gul zuna do wa ka du'a al istiftah sarni min na muda salafarun tembe Allahu akbar gullum ya kawo suratul fatiha karana min duro muda dimin beji wa huwa hadithun sahihun hadith sahih akhrajahu ash-shaykhan imam bukhari ya muslim ya sha riwaya zana adai ma abu dawud sha riwaya zana wan nasa'i sha riwaya zana daraqutni riwaya zana ibnu majah riwaya zana ibnu khuzaimah riwaya zana ibnu hibban riwaya zana ibnu al-jarud ngai daraqutni ngai imam baihaqi ngai bagawi ngai ahmad ngai ibnu abi shayba abubakar ibnu abi shayba kaman za musannaf wa tabarani ngai tabarani awsat za kabir za saghir za ya bazzar ngai sai adis hamma so hadis adi riwaya zana wa ghayruhum fil ummahat saruki tawakura qur'an hadis adis hamma son beji yole dai aw hadis tawat sunan nabi in isna sunna sanada ayin landa
da yakun do to shamanyalan da amma kitaw la karana min doni sura kitaw da irin shade sunna ga gul zayya nyoro hadisin sunna da man da so goni me ara mana nabi mana ndo goni me nyawa dimin demo ko amata ra dimin ni montilan exam sariya makin sarinya makin scheme be ya makin scheme da usoro dan bai kamya makon da bina wanda baya yo salam so asham num so da ai makin scheme zo luran na hadisa soro luran na hadisa in awrin be ma da soriya nya assassin sarin ba ma da na hantana mare waqt tanafful qubayla salati al-maghrib ka salam mayru woro nafila diyo hadisin na nabi gulzina da la salata ba'da as-subhi hatta tadlu ash-shams ngawa salat fajr lan nafila ba sai kin gal suliyya wala salata ba'da al-'asr hatta taghrub ash-shams hatta tusalla al-maghrib hatta taghrub ash-shams ngawa salat asr nafila diyo mon jimba sai kin gal sukuriya ada hadisa gulzina do yau da kan gali korwa mai ruwa salat kilwa gade arfali ya kurusawa de mai ruwa da sitikin gal sukuriya kan bosor min isa ar hadisan faban min isa boto wazila mashidi sun da zan daidai ro kawo do ne na wato kwabara isa sala bari zan daro na fila da yoro hadis mai kwabara sallallahu alaihi wasallam ya sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghribi liman sha'a sarino ka mayro sarino ka mayro mana nafila dio amara ya da ngai gul zana da abi tawatsuna din nafila dio be da mashidro ni mayro satsana kedum kingal su kuruna a wono yin yoro matana da ha mashiri lewai da tan indi dimiyan nan ne ba lokto shima da nafila dio do halal sana mana fantana mare aha وهو حديث صحيح مخرج في صحيح الجامع شي حديث دوني كما كوميرور نافلا دي قلتنا ما هذا حديث دوني صحيح صحيح الجامع عنده صحيح الجامع ده الجامع الصغير امام السيوطي ب ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه شيما نفس الكتاب ده كده صحيح الجامع ضعيف الجامع رو كتاب ده شيخ كريونو وتأمدني عندها سياكتين دي كارنجلان malam hadisi shi yayi to wanda yake shi ma Nasiruddin al-Albani hariyun an yuzkar wa fi sunan ad-Darqutni sunan ad-Darqutni hadis din bai are ma Abu Dawud rewa zana ibn al-Mulaqqin fi al-Badr al-Munir shi sunan hadis da kuru silsilatul ahadith as-sahiha hadis din bai shi Nasiruddin ma wa ghayruhum hatta nara ba'd min an-nas yuqaddimuna al-fiqha 'ala al-hadith kam la nanzin fiqhu hadith sakozana fiqhu da hadisu ila gatsin nya yoro fiqhu dai al-fiqhu da al-fahmu ya ni adin da wato furaga ulumul ala sunna min baro wallo ma hadisan karane asne da wani yoro zawwaro malamai ke tawafiqu ya duro wada kawai sallu maliki yaro ismiya akhdari karazan ashmawi karazan hudu izziya karazan hudu risala karazan hudu na'am bangai askari karazan yawa muktasar khalil karazan arabi an yarwa ma biyan Nigerian ma sharik ranimiya a hunai qatin malikiya ma dano bara zana baya mera to sawala malikiyan ma kitawa malikiya da biya arma sayo yo sura Allah sura adin mana isha afwan mana da kalafi ko ne sai kitaware malamar hadis da loran da nafsa soro a wado ne biya shi ma outcome murun zutsan sarini min ngayro sarini ngayro ko ngayro sakine faralla sunna ngo foto dimin de wallina wahala ya mi banyo roci da sadana ar kitaw fi kuwero amma da huraro wallo ma kitaw fi kuwero shi suriya sayin na da mana argul zan da dalilin zuru da sai da shi barajin dalilin zuru barajiya na dalil duna ma gojin na dalil duna ba ma da aisidin shi kol jara hadisi rugojin kitkala aw at-tayyidin awai shaykhul islam raf'u al-malam 'an al-a'immat al-a'lam
malam ya mana mana ya mana shi da taltura wallo ma wani malam du zor nin wani sha no zai awla so gullimi kuma fu nya ma mana fanyen beji soro kam selan kam ay sono zana bejo ba ar maro maraqis suudi wal kullu min ahli al manahi al arba'a yaqulu la adri fakun muttabi'a malamadoni mazhab kura dewu ya samma saya soriya nongu yugul zandiya adde su kan malam nongu suna da darajan zagi hulu zo shagaye mana hantana mare wa yasifuna al hadith bi ilmi al jadal hadith da ilmu kan biyu nan botana kai bai ai inna ash-shakhs alladhi ta'allama al haditha kam dan alladhi hadith karazana hade yakunu da jadalin kan biyu maro waljin wa ma dhalika ada afi maro yi ada yudul lada na da taltibe dingo illa qami'an yanan don illa li kauni al hadith bai kace din illa li kauni al hadith hadith waltin zinan karo qami'an lil bid'a da ranzu fatima wa kashifan haqiqatal mazijina adai wa kashifan katima haqiqatal mazijina bain al haqq wal batil amdani kace jiriya katu wa tuskazan ne ashir dukkan hadis din imam shafi'i hadis la qira'ano ya narin da ya kamla ashiro nisa yana kamar hadis gullama ta shilanci da namin nawo shirin imam maliki imam shafi'i ndan gurne do rido bel chochi embe ya ono shiro yan shafi'i shiro ndan gurne do bel chochi embe ya zawai do rinda chochi ya saman na ono shiro a ono ha nyoro hadis nawi gulzugul ngya kuru gakin la gakin bana min ar koro jiri ono shiro mana fantana mare ari imam shafi'i mana ar manazo فلنسمع كلام أرباب المذاهب في تعظيم الحديث يدا ينغو أمدون سندما مذهب وقرى ديون نما مره كاورين زفاني كلا حديث سرن أين يقول زح قال الإمام مالك ابن أنس إمام مالك يسقلجي كما ساقه ابن عبد البر حور أرسوتنا أبو عمر يوسف ابن عبد الله النمري هجرة يريكن فرقن أسكننا كتنبو يرديون فرقن يكن نبانشي fi shadu malam maliki ya kura kita wanzu kura indin beji gade mbeido kita wadoni awro cira sade muwattaro at-tamhid al-istidhkar fi kitabihi sura kitab zuni jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi sura kitab zadilan ma nasuhu wono imam maliki yasuguldi inma ana basharun wud kam nayede ukhti'u salan talmin wa usibu salan awdoni kalkallu wongin fanzuru fi ra'yi aw da ra'yu kakema gulngoma kulas no ndaru yo nyindi doni na kulas tero na awade adiya inde mina mi da yorumin ariya kam mi samoto so tande shati ngala la bati gidin no mi nyino mi kam sallo kam dila moto ma soro dun to sona ma moto zo ya shati ay mushkilan zaro no jinya amma ni moto girta ma no mi moto de kalan zo ko le girta ma no mi stari da mai a wadoni kama sidia ya kodomi anyi ndaso ikolocho ndaso buri komaro barana min ma nya ndaso ngala ndaso batior no min wa da ni are no mi rolo no ma kita wala dari karane mi a gol zna mare de ashmawi karane mi de akhta samma so gane wato fani mi mana baci da ne yi jirin kolas ne mi mana hantana mare fa kullu ma wafaqa al-kitaba was sunnah awdan lurana hadisa wa faqsana wa sawfa khuduhu shagono وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة أو دون لوران حديثة وفقسيما فتركوه شاكله وقال قرولتس بالدي ليس أحد اندم به بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينقون إلا يؤخذ من قوله ويترك ما نقول جاء لا رقوتين لا رقوتين إلا النبي صلى الله عليه وسلم رسوله كبر الدوم به كبر ما نقول جاء نيروك جين كال نيروك تين كال بلان دون سرانا سو wadana so nyala ndanso songorin so you don't care biya awru gulja shima gulza da taro gonun cidane min jiri hawar kuma kamudo ne shiro wazana do sha goza kwaro chodo kwa wazana sha goza chodo da yana biro kara chodo ya rasulullahi ngo awo ba anyi sirina de na kam wangana ruwa gozu chono nabi bono sha nyawa ngaidim a ngama ngaidi chirim pero doro kasannama lawana ma ya nyar fa farnyen no awa dole sha choko ya rasulullahi bi ashru wazi de funda wai sidi yono da shuru wazi sadi awdo ne shimar da kollo
yore shiro gulzuna da tabara ya cido kuru hawar falbeji kala a wajiri ar kalkallin julaibi be ya soro sawayen kam doni khilqan zade ganala kam gare so ide su ti kurdatin zai kore lezu fero nyaro maja shiro sadin ba kam da sande isa maja sadin ba da yana da biyar leono ya rasulullahi na mi ayi sawan maso ndo lingi fero man ya uron ya zai ba furu lein lerawa ja fandikin la fandikin furu sanai ma fandimin shi kama wa dimin da lene kam gangai na miya u ma nyiro gulungo feron zin nyiro cinja gullo ko gulleono da ile su kam da na su salam zu wani kalewa annabi wasu na feron da majin su gudona ngala ya nabi zan feron majin da woro da wani ngara kana wancan mare nyiro da ne shawarti gaga shay kamun za ga na kun mara zan da fero da yi ai mana nuyin na ngongo wa zuna galewa nabi gulzuna da danuwa shawartuin ba shi rogono yau basar tikin ba shago za chodon ya kawo guni na kamun ziyallan zai da maro gayin no kiriwa da ya horul in mato yi suna su leono kiriwa leono yana kiriwan ba no yana hantana mare caman gulzana ya man taraka shay'an lillah awadahu Allah khairan minhu ala nan kara aula kulli ma kama shida kuznan ya razojin awar dungojin mare إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي كما ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ما نصه إمام الشافعي ما من أحد صر كم سيرا كم فالمبه إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرون سنة لا شيطار ستايمة توندين ديا antana mare har maro hadis nabi samma so kam no zana sandan shin nabi da gayya bare shin nabi da gayya kam audan nabi gulzina so akwa bara sallam da rumiya hadis zu amdiya ya riwaya zan sarafan zain kam wanzu hadis zu riwaya zan ya sawan zai riwaya zan yallan zai riwaya zan yallan zan ma awalla no zana la no zai dalin zu kushina ya aisha no wala ma kara ya aisha gulzina da barira no afwan kam zu gare no zana no zai ana hantana mare ar maro dai nduma hadis samma so sabsuno jin ma bawo dai fa mahma qult apiya gulga min qawlin kawri gulga aw asaltu min aslin biya aw la shima griyo zawal artayin ge we ronga fihi kala wa shima dirin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nan nabi li khilafi ma qult aw gul wana dun goron bero walja fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw gul zina da shima ya kawriyo wa huwa qawli we shima ya mazhab niyo dai mana imam malik durum mana imam shafi horan zai durumiya ashe awdo ne soron mazhaba yaran gullada hadisa khalaf sunar wallo ma nyi mare mazhab da asuni mi aw hadisa da shi mare mazhab do yon gosa ya gudan durumiya وقال الإمام أحمد تسوغلجي رحمه الله لا تقلدني ودي أو غاغول ngana da kamburo gami nyhura nyi malam doni tadan be madiya wala tuqallid malikan imam malik yaqul zina ودي kamburo dalilin zo no miro gami wala shafi'i imam shafi'i yaqul zina ودي kamburo gami ni imam mujtahid toriya wala al-auza'i imam auza'i yaqul zina ودي kamburo gami al-imam al-hafiz abu amr abdurrahman ibn amr al-auza'i ijra fiskun loko uskuna katambo mian fi on loko tudri na banu auza'i wala thawri sufyan ath-thawri kawri wadida tabaro gami wa khudh min haythu akhadhu nadoni sandi gozana dan lene gone ni malam mujtahid a ngom sasana dan lene yayi nji tafsanya rosa sana madan dan go wadar no ne miado lene yayi no aran dugul zu sai ma gul za wa qala al-imam abu hanifa an-nu'man ibn thabit إذا صح الحديث حديث صحيح ما نقوله فهو مذهبي وإمام أبو حنيفة رشماري مذهب نيونه ما نعرف عنه ما نكرتيه حديث صحيح جاء وشماري مذهب نيوه dan yi mana fanin hanafiyan gaisa gudaran nan yi hanafiyin mana hadisar kullum gami abu hanifa gami dalin zurun go sha abu hanifa da gul zuna mana fantana mare da adde saka hadis kan gade shi ma a wado ne kalkallo shi ma wado ne kan misriya sandana do da fa in kana hada huwa aqwalu arbabil madahib kama doni wato am mazhab so da sayron jilartin da arka wurin zaro wallo ma fa kayfa yasuhu lil mar'i jirin kam masandin
أن يقلد التقليد الأعمى كم رجل كما التقليد سرزاي وإذا دعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سنديا بوتي قالوا سقلزن قد قرأ العالم الحديث شيء سيدنا ما حديث ذكر زناي ولم يأخذ أما حديث سنشرازي لدليل استقر عنده دليل لا شيء نزنا بينان كاروني دليل دون ما كما يرى وازن يرى سين حديث زمان ما دعما يقول زي سين أرجعوا عنه من ما فهمتنا ماري قال الإمام ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة سورة كتاب عليه مالم لم يكن الناس أمصي والزي مجتمعين على التقليد الخالص تقليد دوني 100% ديو مر والزي لمذهب إمام بعينه مذهب لا تنسي إمام لا يغاين سكلانزا يكسا أدغي يغاين باقول زي والثقة له شك 100% رمبرسات أري زول زازاي أو الحكاية لقوله بيا كاولي يقول زنا وسوغام أري شما أو جوي زول غزاي إلى 100 هذه هجري يرد وتهجري يرزقن جومي 100 كيلو 100 دي 100 ياك سي 100 كن جومي أرى وجري شد بديات كما يظهر ذلك من التتبع فتك تواغام كرنا 100 أري أصل من ندي ثم كان بعد هذه القرون الفاضلة أو قرن وادر درجاته أركم زك وزنين ثم كان بعد هذه القرون الفاضلة أناس أمالا ذهبوا يمينا وشمالا كمبرما وفي الآية زوال وزي ودب التقليد في صدورهم دا التقليد تي أمر كراو دبيب النمل ألمنا كنغوي كلا أولاين لجن أديرو تادن بنيا وهم لا يشعرون تادن زبالا انتهى كلامه رحمة الله عليه. وكما في مسألة أكل طعام الكتابيين مسألة أده درس يفويا إشياء كلانزن برنين إن شاء الله شما كمبودني أهل الكتاب يبوده يعني مسألة شما در اسمها اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم كمبودني أهل الكتاب بندو أهل الكتاب دو أديا أهل الكتاب تقريبا زي ما ينقاون دا الله دوني كمبو كريسماس سرني توين لا توين بح أديا بيا درس ندفوه إن شاء الله كلام زبرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أنت العليم والخبير بما تكن الصدور. نسألك اللهم الفردوس الأعلى بلا سبق عذاب ولا حساب ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أنت الحي القيوم لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت العليم والخبير بما تكن الصدور. اجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا وقت حاجتنا إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.